E le alofa o Iesu o upo le pese be ona whaafonga mamai mo mai le tunu o. Para sei mo vivi ingo le tua on pese pesenga whale nganga i le neiwaenga o le tae ao mai le porkalame o le 685 Morning Show. Ia, ma le sauli ngā lotu na saunia ma ta pena e lana au ona le sunga i le whaafengainga o le kalesia o le Samoa Worship Center mai i vai te le fauda sunga pasta a fialua vai li tito. Vi ia le tua i lana upu whauina na tāpena ina malaunga ina lana au auna i le nei tae au i le tātou sauni ngā lotu ia a vea ma upu e to mua i le nei aso. O le upu fo i e lima taita ina i le nei aso e whai ma tāpa sā o le fo launga Samoa mai se foi ia o le tātou sāwalinga e le ngata o le āmatanga o le nei vai aso a o le āmatanga fo i o le sāwalinga mo le masina lona valu o le nei tusanga lua fe lua se fulu mane ono. So me moli whaaftai tele la uauna le tua sunga pasta fia lua vai le tito sa i ma le sauni ngā lotu na tāpena ina i le nei tae ao ma le tele o tae ao. A vea mu whaamanianga i lo tātou o tunoo e a maise o lo tātou wanga atu foi i le tātou savaringa ma le fōlaunga i le masina lona valu o tau nuu iei le fōlaunga a Samoa. Ai whatalo watu ma o folo watu i le nei tae au fōu ma le nei tae au manuia o le tae au le nei, o le aso ngofua le so, ia, o le aso lona tolu le nei o au kuso masina lona valu, lua afe lua sifulmanono o toa i tau nui eili fōlaunga, ia ma le sāwa linga lo tātou. Tino vi ia le tua i le nei tae au le tala le tuspa ia whe mai e fōu i tae au uma le lofa o le tua. Manatu fōi na i le nei tae au, o a fōi fi tāma whainga tāma meo tupu, so i fuanga ma leo langa e le ma fai e ia whaafita uli ma ia whainga tā ma whita o na whaatea e se ina i tātou ma ave se ina i tātou mai le alofa tū no le tua. Ma tātou te ioe whaatasi le nei tai au fau ma le nei tai au manuia e se i nā alofa i nā te leo le alofa o le tua. Pea tātou toe ma natu i pesi le aonga sa whai mai o le alofo le tua e ofo fongia e lau tele le mawhai na tātou wapoina e mawalunga e le mawhai na o tātou waeina. Le alofo le nā e tātou te ioe whaatasi o tātou fusi i le rei tai au fau e ma tātou lulua au ma tātou whaatalo whai i le anga le lei whai pea o tātou matai sile le langi. Whaatalo watu mai le te talalo i o whaasalaunga le 685 Radio ma le porkalame o le 685 Morning Show e le nei fo i tae au fau la tau ia. Vi ia le tua, tai mailo tau so i fua ma lo mātou wola, e le ngata i Samoa nei ma Samoa i aturu mau, i la tau lo mai mo ma whaafonga mai Hawaii, Amerika Samoa, atu moto le Pasifika, e pēr nei fiti tonga ma le tele o atu moto le Pasifika. A me se foi la tau o mōni mawina tāro whaasaralaunga ma mata ma mai mo mai New Zealand, Australia, whapea fo Europa, o Asia, Afrika, ma so se vaenga o le lalolangi, o lo mo whai ona aua tu iei e tātou wha malo si anga o tātou wha saralaunga. A tālo vatu, e le swafa manu malo o tātou rifa ola i Jesu Keriso. Whaafetai tele mō lau lango. Whaafetai mō lau te talo, e a maise, o lau wha malo si au i le tautua ma le au nanga le tātou leitio ma tātou proglame, i le aso ma le aso tele i o fe autustusia tu ina mai tātou porkalame o le 685 Morning ma le telo i se tātou porkalame e tali sa pai ai le au nanga whaatau waa le nei a le tātou le tio le mea lea wha leo le nganga whaafitai tele le paia ma le mawalunga o Samoa e le ngata i Samoa nei ma Samoa lo mai moa mai ma whaafonga mai e tunu ma mao whaafitai au na le tua whaafitai fo i nei ta ma tina ma tua o le loa ma le lava loa lo tātou. Tuno o lo ma whai na muri tai pēa ma turi mataia whaasaralaunga porkalame le 685 Radio. Sangai maia ai o le tai maalo maia sa whawaponga nei o le porkalame o le 685 Morning Show e le nei fo i tai au fau la tau ia. Ea, wa u mātu le whai unga o le vai aso, wa u mātu i ulai na se ima vai atu nei, le o tātou tu vai a au kuso o le aso lona tolu le nei o au kuso, o ana nafi le aso Samoa mua, ia o le asa sa o le whamanatunga mo niso e ka le sia kerisiano tu tono le atuno e a mata ili sa valinga male folaungo au kuso la tawia. E fo le taro talitonunga i le nei tae ao ia ua tuina atu le tele o a inga ia mawhare whai ngā ruenga
e ala I talo sanga ma mawhatanga te talo ma ana pongi ia le nei aso ia e tua I le tua le wholongo au kuso ia e manuia ia wholau manuia e ui ia ina tātou whalongo ina talo le matangi le tūlanga e peona iei nisi o whawhita uli o mau ai le soi fua I te tono le tātou o tunu I le whai ungo le vai aso le amatanga foi au kuso ai e le mātou tali tonunga I le nei tai au o a ia whita ma whaingata e ia whawhita uli e le mawhai o na tāwa vai e sei tātou mai le anga le leo lo tātou matai siri le langi le ua mafuai le nei tai au fau ma le nei tai au manuia talo atu le mamalo le tātou tunu mba anga le tātou proklame wha mo le mole se I share ana le tātou live share le tātou proklame nei tai au ia ma like le tātou proklame follow le tātou Facebook page ia ma subscribe I lunga o tātou YouTube channel le ngata o le 685 radio pa pe foi le YouTube channel ia ale siapo lau tele ia mai se foi le YouTube channel ale 685 Productions mo le siro fiai ele mo malu lo tātou o tano ia share le tātou live so ni ai tātou pa anga I le nei tai au e wha malu winga wa ai o le tau le nei tai au na palasi ti munga I se taimi o le waweao na lila a le I matua ma losi tele a le whawhitaina I le tua o na tua foli poti na au mai le ofisa le vai tau le ono ma sina whaai o le nei tau sanga o le a tātou whitai ai ma le au nino tau o munga la o le matutu e le se timu a o le tātou mōni mawina le whaai ungo le vai aso e ui e le I te le se timu na palasi ai na maulu na iwanga fesoa soani le tūlanga o le pefu ai maise wa matona ena le vao ma la au I le tele o vaenga o le tātou o tunu e matua tātou tali sa paia ma tali sa paia le ele le tūlanga na iei nei sua timu le whae unga le vai yaso e maise o le tae au nei o le alana o mai tau atu I whawhatu le mātou ofisa le taulanga o pia nei e wha malu mai winga o le tau I le so ai o le au whai tau ina le poti nei o le tātou talo le tau e na ia fua iei fuafuanga ma tāpenanga o le amtanga o le nei vai yaso la tau wia o wingo le tau I le so o au sa video le mata o polu holo fiti ai sa moa mai au mai au manai timu e a fiai le tunu o ineso taimi taro talo le tau mo niso vaenga o polu mai whalewhai pia ma pia e ngai atu I manono e au o ineso taimi manai timu pupu e iai o isi vaenga o polu e o fitia se vaenga o le langi e au manai timu pupu e iai o le lipoti le taro talo le tau mo sa vai le so o isi vaenga o salafai mai I a vao I a sau a mai sale aula sale longa I sale aula a vao I a sau ma sau I fale a lupo fai mai e au o niso taimi manai timu pupu e iai o isi vaenga o sa vai e o fitia sa vaenga o le langi e au manai timu pupu e iai fo I a mai tau maila ia ele ai ia le tūlanga e peona ia vaenga ese o le tau I le so I vaenga ese o le tunu e uina ese winga o le tau I le tele o vaenga o le tunu I le so a o le tele lava e palasi nei timu e nei timu pu e leo ni timu te tele ai ia nei timu e palasi I le so ia po o timu pu ia vi ia le tua nei tai au le o manino le mata o le vai le talo le tau e ia nei timu e palasi I le so pa talovati a lata tuli masi le malu a pe a foi Doris Natasha Edwina Born good morning long time ia va talovati a va au vele Ashley na ia a mai se foi va lele mati timu au va tito good morning shalom pa malo foi a se manu tafa le po o vite manuia nei tai au mai se foi lotu manu lotu tai au manuia good morning pa longo atu I mangele au kilani ni sila fanga manu ya kopo take one good morning talovati o ya pati Augustino Pili ti ngase good morning ya mai se mi tala Setsuki tuanga polivia le mai talovalava pa malo foi fa talovati ya Viliamu Ioane Tosoni se wai maseia isitolo Paulo Augusto Vepuleai Aila Samuelu ya good morning pa talovatu mai nuku alofa itonga ya malo elelei malo opito Ao molifusi sa nele, good morning, neita ao fo, va pe foi, va talovati a ao pino livi le afa, so I fo manuia. Vai se foi va talovati a Casileta a John, ia, good morning, neita ao fo, ta ele suasu longolongo ai ono, so I fo manuia, va malo foi a Rose AJ, le ao moana fausa lima, va talovati o sa le ao moana,
Manuia o favor nei tai au. Jessica, John, good morning. Amja Junior, ta nemo, ta lava. Malon fa ta lava che uso ya le lua. Po a Sakaria le li fa ya onga. Ya manuia o favor nei aso. Ja, wat talo va fo ia Josefa Mafiti. Ja, mai se foi tepa me mea a Musa. Talo va ti lau sunga il faletua, mai se foi sunga il fa fengainga. Alo va tu va vetai te talo mai le nei tai au. Va talo foi ia ta vita site la faele mai pori rua i New Zealand. Fia ma mea no mea J. Pritchard. Good morning. When we are nei tai au malu ru o tau i New Zealand ma Australia. Ma le tele o isi vaenga o le tātou lalolangi. I o mātou i nei sa mo o le alawa e mawhanawhana. Ma nei le tau, vi ia le atua i le tau le nei tae au. Talavati a ato ni o sua, va pia fo i solusi ai loi. E a mai sao te atatu i a New Zealand. Good morning. Va pia fo i anga po whama le ulu. Fata lofa fa pitor por kala mei ta mama tina ma tutua. Ma lor te talo, ma lor te apua i ma lor un sa. Fatalo fa pitoa vol por kalame. I fa nau o sa mo o ngā lulue i ngā ruenga fa vai taimi. O New Zealand, Australia, fa pia foi. Ea mga ruenga a whaleia e tu tonu o Amerika Samoa. Iau te loe le misi te tangi o le telefoni le neiva i aso. Vala au atu, text atu, video call atu Samoa nei. San, tautua nā mā oe. Le aso sao tama. Le aso sao tama, le aso sao asau nei. E lua mea te tele le vai aso le nei. E lua i ven te tele le vai aso le nei. O le apisi u maile to tele o le atunu. U manisi o le atunu. O le eventi mua mua lava le vai aso nei. O tape nanga o le asau tama. Ioe. O tape nanga o le asau sao tama. O le eventi lona lua. O le momoli ngā whaife au. Mantua le vai aso le nei. Le a mata na momoli ai i a whaife au na si tia mai le tusto finga. Se mato e kale sia me tu tis. Ia aua ia o atu le asasalo na rua. O le asasao tama. O la unga le whaife au fau. I lana pule la fau. O lana e kale sia fau. O mea te tele ala na e lua. E tu tupu i le vai aso le nei. O whaife au o le asi tia mai i New Zealand. Samoa nei. Australia. O polu anga i Savai. O Savai anga i upolu. Ia o le taulanga ia pia ana i nui tua. O nui tua anga i le taulanga ia pia. O mea te tele na. Mana o maua le whamtalanga matua tūmu le anga i sawa i o waa. Wā kumu lava. E whai o le o i le asao tama. Ia ai o si i ngā whaiwhi au. Fo i po o mōni ngā whaiwhi au. E mo mōli le vai aso le nei. Ia o lava singa ma wha moe moenga o le tātou o tunu o le nei vai aso. Tātou la lafo i le tua. E oi. Tātou tālo langi me wha no manu. Maua se tau langi le lei. Ai maise ia malu tia. Ia le whetalo loai o le atuno o ma le whengasa loai. O whewa inga, o whewa i atu ma whewa i mai. E le ngata o lunga o le au o le tele. O lunga o le vasa. Ia mai la tau fwoi o le a malanga mai atuno ma mau. Ma malanga i atuno ma mau. Ia i whainga malanga va lele. Ia pui puia uma le atua. Le tūlanga e pe o na iai vaenga uma o le a ngā iai lo tātou. Tunu e le ngata i Samoa nei. Ia e mai se foi Samoa i atu nuu e mamau. Pa tala vati a seti tupuola. Ia, manuia le amtanga o whiau mga ruenga o neva i aso seti. Pa tairi wha talo wha mai. Pinati langa ai, good morning. Ia, whatasi mai palauli. Savai, malo pinati alo whatu. Ia, presa mai spesal, good morning. Mai se si uso ia simeli ti sa avusa. Mai le Sky TV nai au kilani. Alo fatu manuia o favor nei tae ao. Pa malo fo ia pa i falaniko. Ia mai se fo i uila ao tau ai mau. Good morning. Pela a man sinoti. Ia mai pango Amerika Samoa. Ia feta Brazil. Malo legend. Pa malo fo ia Camila Hemi Sasulu. Ia good morning. Malo leusu. Ia, e le nei tae au. Whatala watu i leita. Ma lo usu i leita le nei tae au. Whatala mafuta mai. Ia, PJ Selau, good morning. Sani fata, soi fo manuia nei tae au. Pa anga umma le tātou le tiolo mai mo ma whaafunga mai. O omi ane le shea o le tātou porkalame le nei fo i tae au fau whaamone mole. O le ua, mai tawatu le wale wati. Toi iwa minute le te toi ona tāle o le fitu.
Awane e mesia tātou talafou. O hani mena le tupu I lau whanua o le atunu o le whai unga o le vai yaso. Pai moe tātou talafou mai a nefene Sarah. Pe a tā le fitu I le tai o nei ia inai minute o loo te toe. Ai, pa talawa, malulu o tau a lia feta. Ka alo whai. Alo fatu. Manuia o tau whaiva o le nei fo I tai ao la tau ia. O niso tala mai le whai unga o le vai yaso. Ea, o leo mai tau atu o mai al whiwhilinga a le whalawatonga o talonga sisi o me mawhala langi a le vaenga nei o le Commonwealth. Ma o se tala whiwhia, great news for us. O le o whiwhilia nei ea ele vaenga nei o le IPFC ea le tūlanga e pe o nei ai ia le fionga atua pepe. Terry Wardwork, a vea ma prestene, ea o le talonga o le si o me mafa, a ma lo le tau pulenga. Wow. Great news for Samoa. Mai staro pati vi ia le tua, kau kia. Skama I Samoa nga o le toti lunga o le afo, le whawhangua. E le a koa se lua sa lau lima suafe o le population, fai tau au fai. Le a koa se 5 bilionga o le GDP. O le almele wene. Alu atu ala na tama whanau. Tama whanau mai le whanga. Mai satu paitea I se vai. Mai sa monei. Alu wakua e resetene. E le associasi si o me mafa a maa lo le tau pulenga. O ai tono maa lo le tau pulenga. Australia, New Zealand, Britania, Afrika, atu no te tele le laulangi, ini tia. Ai aruaku si ngei ka mai Samoa, a vea ma prestene po o whaurulunga, o le si ua mea mawha, a malo le taupulenga. Great achievement for tua pepe, you know. Tele tau sango, sacrifice, e le ngata o lona taimi, o tupe, bisinisi, o lona ainga, mo le tau mwhainga mai, o le si o mea mawha Samoa. Le foi wo koleni mo fa mautu ai alo mo fa na o Samoa a le Pasifika, I lau whanua o le tātou tunu, I lalo le tainga a tua pepe. Ia, le ua Bailey Price. Le ua maua le taui na ua mai, o na Bailey Price mai le tele o ngā ruenga sa whita I tunga iai. Le ua whaamanuaina, ma ua whaati le tua I tulanga maununga, le avea ma presidente, ea o le malo le taupulenga I le talonga o le si ua mea mawha. Vi ia le tua. Whaafatai I le tua, le whaangaina o le soi fua o tua pepe. Whātalavatu ia tupuola to Soni Whaongali, good morning. Ea, ai mai se foi, ea, whaataloa foi, ea, e le nei tae ao, ia lui po taua. Soi fua manuia sani whata, vai kei foi o mga o le malo e whai se iungi fo o le sisi. Se so ia ia sani. Malo le soi fua manuia le nei tae ao, whaavitai le mavuta mai. Tātou o tuno, wau whalongo ina apa o le mātou o visa o palasi timu. Ioi, pe a whaina o whai atu le tātou tala le tau o mai a e wha malu le aso le nei. O lea lai whoringa mai e ono palasi timunga I se tele o le taimi le aso nei. Ia vi ia le tua. O te lo le tātou te talo foi le au whai whatoanga, le au whai tonga la au aina, o nua le istangata e le misil te talo. I le tua, e au mai sina timu se wha su aina ia na pupu talo lo I nei. Wha talo vatu ia penina wo, good morning. Ma lo le usu nei tae au, wha te tele ma futa mai. Au te lo le si tala fia mō tātou lava ia. Ele nei masina. Wa pa u le tau o le pensini. Pa u ma le tau o loa tau soa u pensini, tiso, ma le karasini. A le mea maali e, a pa sia le vai aso se me vatu le si tango o pa sese o taa vale. La e timo pasi. Ai pa u lo le vai aso le nei. E a fai mai le si vai, o kaulang koe pa u mpa sese. A ke lo e. O le pa u le tau o le soa u. E le tu mau. Le lo voi pe o atu ia se tema po o ai fo o ke topa o koe alu fo inunga. E fe fo ia fa pe ale tau. Le anga fo le ka ko ke maka kui kaua a Amerika ma Iran e fa penga. O le kaimi ua pare pomu o le kaimi o faina morning tea.
no inga. E fa pena la wala swing o le tau o sua pensini. Ia ma o loa tau sua e pe o le tātou mōri mawina le nei vai tau. Ai o le mea maali e foi la. Au te lei loa pe o te iwa o toi vai atu. O toi ave ese le vai nga nei o le LTA. Ia le lisio pa sese. Sai lunga o le lato Facebook page i le whai unga le vai aso le sfreili. Mana tua na sau role pepo whamtalanga o lau pasi alo ia le whono le kāpeneta ia le si tanga o tutongi o taxi mapasi. Lau pasi se. Ia pasala lau mai loa le LTA. Ma tutongi lau o iei ma le si tanga i tutong. O le mea maali e. O tapisa e lunga le Facebook ma lunga le social media le whai unga le vai aso. O le si tanga fau le na pasala lau mai e le LTA. E sau le si tanga. E ke vai a kunga. Oi, ka feo lai. Wale vanga si e ave taxi. Ai mai se ave taxi. Wale vanga si e ave taxi ko kongi o pasesi. Wale va. E rei whakua si ngi kausangari se mwerni. Ma salonga si po ole se fulu rima kausangaruai. Wale vanga si e ave taxi na ngai. Ole pire wha maura le lau whetua. Ai alu watu li taulanga i e pia te alul malai valele. Se fulu kausanga kaluai, valu, fiku, lima, fa, kolu, kausanga se mwerni. E ke whai e fia tu tongi alau. E rima sutala. Peono sutala. Alau te vai atu le si tanga le sau nei. O le kau foule o e ngai alu wakur kaulanga i e pia. E kau malai valele. E lima sfuru valu tala, valu su sene. Ia, lima su valu tala mana i sene. E re a kose ongo se furu kala. Faku boi. A wale vanga si e isi avetex. Wale vanga ongo se furu isi avetex. O le mea maari, a okei la o koe vai a kuanga pō. O koe a vese le LTA le tau i o pase. Se o kere o mai ropo lan mafuang. Salo po PCC. Ia po le ale tūlanga i ai. Taun wha manino mai le LTA le so se pepo wha mtalanga po le alme o toi a vese ai. Kato e fo. Lui po taua le timu mātou i nei tua i matatufu. Wow. Mana ia sole. Ia, so soani nei whatoanga, me sila lau ele umtoa mātu tū lava, ma ena le vāo le tele o vāenga. Ia, whatalawa fo i pei a le fono, good morning. Paul Filivai Mangele, so i fo manuia, o lo mafutatu, ia le toa fine a penina wule, whalongolongo atu i nei vai yusu, ia, manuia, le nei tai au, Lord bless, tai Paul, tai mo whamnianga, ia, ele nei fo i tai au fau. Tātou la lafo i le atua le aso le nei. Tātou la lafo i le ri. Aua ne ingalo ia te oe. O tātou so i fua ma whiola i vai tau whainga tā. Taimire nei, la lafo i le atua o tātou wha moe moenga. O lou a inga o lou tō lua ma lau whanau. Leo tātou mōre mawina. Whaalawe lawe tu tupu mai lunga le aua le tele. Whaalawe lawe tu tupu mai me whai eita alonga. Whaalawe lawe tu tupu mai tono a inga. A whaina le soifua ma mali liu. Ai tātou la lafo i le tua. Tātou a inga, ma lo tātou o tunu i le nei aso. Ia malu tia o tātou a inga. I le pui nga malu a le tua. E ia lo tali tonunga, a tātou la lafo i le tua o tātou a inga mo tātou wha moenga. E pui a tātou i le tua. O te tali tonu le nāmea. Mea lea, awane i ngalo ia te o le nei aso. Ai tere ia ngai ngā ruenga, a whaifo wawe usu wa ngalo na whaisau te talo, tātou la lafo i le tua le nei aso. Tātou te talo iei pere file mu o le li i lunga o Samoa. Talo vātu si o tō whine a lima si o kome, mai o Tara, good morning. Robert Pedersen, talo whalava. Ea, maila Teiran sau foi ma huta mai au ki lani, au ki i New Zealand, good morning. Ea, Etienne Penei, soifua manuia nei tae ao. Ta fe mari fa au ia lo sio ta lo falava e a mai se foi che Fred mai yava mai manua woi che o ko ka mai mangua e a lo fatu so manuia nei tai au o ta tonu le fitu se mai mai mo man fa fonga le tatu o tunu le wai fa sa la wina le nei ta do telefo mai a Nathan e Sarah Nga wha pesinisi le nei vai ngā le tai au le toi tari mai o wha salonga le proclaim le 685 morning show
E lei tai ole asunga fua le mtanga o le fōlaunga sa mo nei vai aso mes fo nei masina la tau ia leo se mane vale wati se fulu valu minute o te ai le fitu vatalo vatu ua malo le usu nei tai au. Ia, vatalo vatu tolonga taua vatalo foi le mai moa ma le whaafonga mai le tātou tunu i le nei foi tai au le aso fua. Ia, faisi palasi o ti munga so. Mana ia. Ngai o ngai kimu ia o palasi nei le tai au ia o le amatanga foi o le nei vai aso le tātou tunu malo le soi fua muru ia malo foi folau. Malo fo i tātou tunu le whātou toi tiu te mawhaiva. Ia mga ruenga e pe o tofi tātou ele atua me soilu suai o nei whanau ia onga. Ia mas tala fia pa ue le pensingi ma le suau nei masina. Ioe. A makari eva yesu. Uso le tala fia na mo tātou. Uso leo te mai tau atu. O le pensini e whātolu te si ma le fitu sene leo pa ue. Ia. Pero mingolo na taule sa wana fatala. Fatala. O le ala wa ye le tau fo tolu ta la lima fitu. O le tiso pa una i le lima iwa te si ma le lua sene. Ia. Ma i le fatala fa valu sene. O le o tolu ta la valu iwa sene. O le karasini lima tolu te si ma le fa sene leo pa ua i ma i le fatala ma le lua sene o le tau fo le we tolu ta la fa valu sene. O wafea kua masalo porque o le lua i le awa uri o le aso... Palaili. Ia. Wafea ku le pumping singinga. Wa kua lau ka unga walu lau wapea. La whaatumu lau tawali. Awe masangia ka kia rufa kumu wa. Wapea. Whakumu e sau pa u. O musu ro e le seu kamanga au kupam lau le ka uar pam. Ia. Ka kupara, sau. Sau kau whaalongo ki ai. E pa ure mea pe si i le mea. Mai tolo ke pesa ke le pa ure mea. Whak ukuranga ska kousuka. O sau le fiafi o le so foroile. Salo poli te au le valu le fiafi. Ka ke sau. O lai makala pam. Tasi ala o maki o whakuro siu tolu. An. E pa ure pisi. Ka kea. E mei siu tolu. Ea. Anga fa ape sir ka. O le vanga loka i pong saka. Ia o ba esi fa mama venga. O sina fia fa mama venga foi mo tato tunu o me shogi masinga a. Te le fa mama venga. Wa te le a me se foi na tangata fai taxi ma fai pas. Ja, fai pas. Al me ala mari. Usa approve cabinet last week. Le si tanga passes. Ai pa uno ke pesi. O le la fa mai de se va. Wa ka ulang ko pa u mo passes. Ai. Ia. Man ko fo yo le pa u nget peng singim le lo pe o ma singa fo ko si. O lu. La la fa ya ma o so ku nga po mo le wori o drama va. O le va ma fia ka vale. Pe mini si e lu. Ai nga lo la se mem ka ki. Ai. O le na fa la tala nei le tai au. Ia. No o le safroile a tu wane lunga le LTA. Le lisi o le tau fo o pen o e fo. Pasi ma taxi. O ye ia la pas. O vai e kol kongi fo pasi se o taxi. Wale va si ia le taxi la. Wale. Ai pe al fate ta inga le no fe le ta nua. Mai le o ngā tonu o le taulanga i pia. A tana noa o ngā tonu no winga, sau mai whare whatat pas. Ia. Paketi funga lei. ANC, luma whare malo. Mai le town central, a pia town central. A ngā i le marai wa lele. Ia. O le kau fōrengo wa aia koe le lisine ngā mai le LTA. Lima varu tā la varu susene. Soli. Ia. Lima varu tā la varu susene. O le vangaru kai hongo mar kai fiku. Mea ko wa kere koe a koe. O le mea lane, o kere i loa le LTA. O ki koe kangwa ko ngā pō. O koe a vese. So I'm not sure po larma fuanga o koe a vese. O le mea PCC. Sasi kere i roa. Kere i roa. Ai tau na mai o io, mai vaenga ia. O telefoni lau complain i le tau o nei avita avale. Ia ma le manatu whapeo si e nei avita avale le tau o le pasis. Ia ai maa ia le sau o le kamavoi le lo ekwe le lei mai le. Le tau, awa i e se vite na ingo fina ngalo le tunu umana avita avale. O le maa nei a foi la, po le ale, nea fo, ia wala ua levanga download le to tele. La ai lungo Facebook page le si vai, au le wingo lau whamtalanga. O le ale fina ngalo le, o le LTA e koe post. O le maa nei a lola. E au ngā mo tātou i Samoa nei. Pana tagata e whasa. Print le lei lau lisi. Ia. Ui ko kongo lau dari. Ko kongo lau ak.
Ai fer wa ia le o ma. O le se fer ke fongi. Io po Wala se ke wala ke fongi. Ya ngai ka wale sel sel. E sa i le lisi. O le malai va le to turn area. Ni ba van. Ai sa le chat fi se fu. Wale va si ia fika le ave taxi le ma o mori. Ia ngara. Loko pa. Smoky to follow news full about time. Full about time. Oh, la. Wanga o ia. Ole alo ri bale vale. Ia, ole tala fia na. Yoi. Tu langa pe na ia. No ta ua vol ta nei nua. Ia. Ar vai aso nei. La sao tama. Yoi. Ta pe nanga le sao tama. E lua me tu ar vai aso nei. Fa me ita miti. Ole sao tama. Ma le momori nga fa au me tis. Ia. Sa. O singa fia ngai. O singa fia ngai. Ia, me se vai ia inga ma nei kalesia. Ia wa ana na fila. Le na la unga fa ma vai ai fa au le la sitia. Ia. Ilana i kalesia. Ia no o le vai aso nei. Ia, ona fa ma vai lo le no tu lo la ia le nga ruenga mai le na kalesia. Ai o lo i mauto a inga e ta penai. Ia le tu langa o le sitia ma le memori o fa au. E peila e kau mama le fa ma vai. Kau mama? Io e. Al filo inga la marisia kalesia. Ya lan tau mama le fa ma vai nga wa pe fa au mo no fa tua. Ia. Ia, me se fore kalesia la tau ia. No mai lola ia le o e fero ai mare se kalesia. Ngala pi kau ma ingi la mo ai nga lua. Ele ngata ai nga ale kalesia. Le kalesia fo. Ona wa yesu winga ka ko mo tau winga ni tol. Malanga fo ile fe au. Wa lo fo ile maftanga fe au male kalesia. Au ile na fa ma vai ma si tire fe au. Wa mana fo ile kalesia e o ma fe au. Ma ave me a fali. To tonga le vai ngo fali. Ia ma langona. A tois wala au foi si to su me si via. To va tu pe foi le. Ma ftanga tina por le kalesia isi. Me a fali fo. E pelo foi nga lua. O ko va eu foi ni se kalesia o le silambia. Wa ma ia we wa kele au nanga fali o loa. Ka we se kingo fo ma se ki lau. O se kalesia o ka va fo. Io ka va fo i to. Kalesia ka va fo. O fa ma va mar ka va fo. O le va o fa ku ya oi. Tolo. Ia wa ka ngo ka wanga i o. Au e te alu no mertino ne. Ora bea le ma te lau dau. Ia. I no kaka le loa. Ia. Mua se ngang se kasi. Ai lo walu o le tavale. Foi o sikia ma kava. Ka walia. Esa o kala se o olea e fe au le si loku pente koso isa vai. Tu lovo ia. Foi mai. E ruaku ale sianga, e le sianga wunga, e fai pisigis. Ai a ola lako kalesia. Mai la fai ngai la lako e vanga voile. E la lau e ranga wo fai pisigisi le ngai ia. Me sole ia kurovo ia au nga le ko me sole. Pengi fai fai au ma ko ia fua. Me fa kulang ka sole. So ke ma fau. Mai ai. Sa vai le singa ruenga fai a son pedeki ola. Le singa ruenga fai son pedeki ola. Ale wa. Le wa. Me fa kola ka sole. Ke nei lo mai ka kalo fai au ya o le po au ma le po ka kalo. Ka penga la unga. Ya e pi o kalaula. Kalaula o le fai ar kalaula al fai pisingi silia sa va ile fai au le. Pa mai la inga ua o la ile siaso. Wa kofi lo la fai au. O nga ia le la unga le open air vo le fai salonga ia mankuala wa ko ia la lunga pule la awanga e kalesia la ku me kre tole fai mai e sau le fale le sipo o le vale po ai nga sau se fea tole vai sau ola ola mori a fa ko siong farku a fa dia la fa ka spai okay fai mai la ko le siaso Ola fai nga ruenga ka malo. Sala e alu langa kampangi foi le fai awan. Vai fai pisigisi. Io fai pisigisi. Fa mo sole. Ola ko kongor ka vale. Ola ngai fai ka ku spai. Wa ku spai. Mai nga mau alo fai ko lo malang kala ia. Wa mai lo sunga la wa. Valu lo ko malo mai pasta. Pe ia se sera kala le foi. Ola ko lo mar fai.
wala. I. E ngara wa ko foi ele fai go fia le bea. Ko ole anu, ko ole le fai kan me. Wa no ba ver ko foi. Wo ala le ba ba. Yo, wa ma. E ka mo. Ele se be fai, ele se me ka ki fa go isi. Dia ngara va ko ito. Ja. Awe ke alu gor ka aba. Ja, esa. Ike o koi fai o ela o kala la o kama foi le o i au ko. Ja. Fa ma vai o gor pro pak. Vai o le fa pakar fa la. Ke ma kuar kala sko ingo fui mongo nga lo ia sa fe au sempre o ku kuila. Wala ko le sia li nga fai pisingis. Allo fai au le se ka le sia nga AOT. Ia. Sole fai mai le a ko ma singa e ruak. Wakku yang ia mai o pasta. Ya ko lo leanga. Ia. Mena ele fai mai ai na vai taimi. Ma nei o le nei me o fai au. Leva sa tauna e fai mai se manu o leva tu la business o sau su e fa fai au. Ka le o fai au. Ka lo fai mo fa ku ye. Ka ro fai. San se to titi. Se to titi. E tau to titi. Na i loa le ta u o nga ruenga. Ai ma lo fa malos. Re a kor kau sanga ko era ku kang. Mono. O mana te tala fia nga mare ka disi. Ele vai go vi. Dai pe vai la le tala stasio so foi fia. Yo si usola e malanga foi le wa matana. Na o itua ia o foi le le kalesia e uji. Ia o ye isi tama foi le ia pator maneu. Ia. Si tasi foi o to manu manu. Era wa ku ngai kwa o. Kulo kofi lo le o ya le la unga le kalesia ko inga. Galu le la unga ka ala ka o kia le leo. Mare la unga saul kaka o mai un ofo mas ko ingo pator maneu la o faile to na. Ela ai ya tama lo o ala ilo le le to in. O le mana o yele o se fa se tala to ina pe a mai la na la unga. Mai ta pe na pe ma na ya ta pe na. Agare ai au patolo le ele ya no to in. Mai ngo e no ko ingo mai la pa fang. Ai mala pa fang. Mai la pa fang ole. Awa hang ko. Ko so ko fang oli mar ko in. E a mai lunga sia o tama e se mete fia fa so mai ai. Se mete mana e fa le le o la unga luenga manu. Lailo le le ar ko in. Me o solo le mo. Atali tiri chai chai. La pega malo ofo pa kol bageo ya la uga. Pa malo fie ko in. Solo le mo mai tali tiri chai chai. Pa tolo po si osi. Siosi. Master. Kamasa. No ne toi ma fa ya so ye ile kalesia. Ke siano tono le tunu. Ia. E peina i longa lava niso to ina o whailangi ala to whola. Tai peina o whate ta inga. A tatu tara noa i aso i, tatu tara noa i le whakasaya o ka whaolo. Tatu tara noa i le meto tisi i a whalto ese au waa. Whalto ese. Tatu tara noa lo le lotu i a Pentecost o le Assemblies of God. To ina le o se osi mangeo. Osi mangeo, so. Ia, a taru tara noa fo i lai le kalesia le o le Voice of Christ. O le toe ina e suafa i a tilo. Ia, tilo. Tilo, mai a Amerika sa, o waipe o Amerika sa, moa sa, senta mai ai le Voice of Christ. Le winga nala o talanga. E o mea ke minge, e ia, vaenga la iki o a foi, o la unga nei tangata. Ia. E pei ngai longa ia. Ia, a tara noa le worship center na vai taimi e peo to ino apostolo William Mafoi. E winga o talanga e peo ngai ko i inga ia. Ia, sai longa i le kala le lei i aso. Ia, mi se hoi o nei to ina sa. Kako karangoa le katoliko. Kako karangoa ia katinga le pio. Katinga le pio, Nga vai kaimi ko ingo katinga le pio. Ia, sa o le lei, straightforward. Legi kami, Le wingo laka whamakalanga o ko i inga i le sa pe sa lawi loa i le kale sia mar kala le i aso. Ia le fōua anga i mai le vai taimi ia tautau fōu. Ia mai nisi fō i o whawhia ngainga ma tai o e kale sia.
O le foi mai tau atu. Ia ua, te le foi le whao ngā ina le tu o la tu soi fuol nei vai tau. Mai se au suinga. Io e. Wai, na e se foi soi fuanga na vai tau ma na Io e. po. Ia wai swingo nei vai tau ma nei o na po. E mea nā leo te whai atu. Io e tolo. Ano winga leo, ngā alu soi fuanga ma leo langa. Io e. Ai tala noa nis. Pe o whānau, lau whānau, ma whānau a lau whānau. Te le whai e vangalia ringa. Le whai e vangalia ringa. Oi, te ka manga o siweli. Ero ke vai a kwa pia ke maraku maua lalo le kalanga. E ua kala ngoa le tatou atunu. Te le iku vavalo leo. Me ai. Olha, cara, o homem vai avagaria, ya. Me fasawa. Amo baru lo tole le itu valo. Ole fai valo anga. Eu vai le vai ele fai vageria. Ja. Vai ele fai au. Ja. Vai ele aposkolo. Ja. Fai a onga. Ole awa. Ai le iska ka valo. Ai. Que defia valo. Lá vai eu se fale a foi nga. Fam kalamiki. Fam kalamiki. Ol fam kalamiki. Fam kalamiki. Ol ko finga nga le ke mo ia. Yo e. Fa matalamiti. Ai ma ia la fa lupe loa. Fa matalamiti. Lau sunga fa matalamiti. Ia fai masunga o ka mai ofisa ho ele a. Fai saka fa le po ka sau fa makala ki oi. Ia. Tolo. Ia. Wa fai la fa. Ai mo le deposit fee oi. Ai nei fa makala. Pei bo kupe. Ai ora ma vo fa. E ni fai ngofi. E ka unga singa kupe deposit voi le. Sa ia le bikel lo makua. Moi lo makua ke yang ilunga fa makala ko inga. Ala manga lo makua. I se me fai lo naso fa nau. Ia. Wala tala mai lo naso fa nau. Ke ko lo matua mai. Tama. Fai la umiti. Pai me o lai tate tawhawhao, o yo lau te tawhao ane i to tono Forani. Lau o savali vane i tono Paris. I lalo le tawa hoi lea. Lau te tawhawhao, ai whai la umiti ana nei. Pai maritala le toina. Yo e mama, a whai whai la umiti ana nei. O leo te whelo lua i nei whare. Yo maa ua maritate ne tunu ti. Ia maritate ne whaigare. Whatu maritala lo matu. Oi, ai wha whea au. Ere ia ui la umiti. O toina. Te mina lai te Forani. Ka whai whanang, ai ko porko i ka porki i kuki. Ai tara toina. To tolu ana i te nei o miti e nei. O le mo te nofo i niri tatou whani. Ara te whai mo. Ai kara mea ku marikara lo makua. Tama, o whea la hau i lau miti e marikara ko inga. Kei minga ala ke ka whai whana. Te lo porko inga ngā renga whai whai miki lo makua. Ia. O le pō le asunga fua, ai le e leni mal whaarif. Aso lua e leni mal whaarif. Aso luru, aso kofi. O le astonai. E leni amal whaarif. Ana ne lo matua le tae ao le asa. Whawhangu le toina. Nofo ye lunga. Nofo ye lunga le toina. Olea, ma moe tangata. Ai oe, ma tau tiala o miti ana pō. Ma toina, olea. E mai se no miti whai mai o le aila o sua maa moe. E kūrunga mar ko inga. Hoi ele anga. Pea manga le whango mea e kato maa moe. Ai ko kasi ala sua maa moe. Se valo dua. Leo tanu su 5 minute le tano tale o le valu. E ya o nai tala noanga mana i suanga tātou whai mea tani e. Ia le amatanga o kuso la towia. Ia me so tapenanga le sao tamari nei vai yaso ke ofo ke le kupe ngalu ia o ko le sao ki nga foi awa maka ko kami mamawa. E se ofutino sto ina po ni ia na se vai. Ia pe ai pola se me la mana au sto ina. Ia wai telefo to ina nei teni. O maso ia tolu. Ia. Fai ngo fie ko in. Aso ia pe pe ai ser ko inga ia fai ngo fie. Le ai wo sui. Yo. Ka foi me manga ko inga. Como o se ai lá. E me foi bem que ba sa for rich for.
Yo ya mo se for Rangers ko inga mo sang Hilux. Mo sang Hilux. Mga ia kele Vai se ka valer ko inga. Nga, yui. Ia pe fa ka usanga va. Saka mafago. Ole atano se atu. Ele va be viaga nei va salongo va pesisi to e fa wa programa 685 Morning Show. Taro va salongo va pesisi nei tai ao na o se marvana wati le o to futasi minute le to e ona ta lea e a ole valu fa fonga mai mo le to e fa salawino taro telefoma ya ne finisera. Ya, patalo fatu tolo ma folo fatu nei tato pa nga fa fonga le fatu a ma o me tato pasalongo nei tai ao patalo fatu ya Elise Pereira talo falava good morning o ruta lua manu ma lo so fo manuia talo falava sa ili nganoa ma vaenga good morning a pe foi le fatalo fatu ya sieni se loti ese talo fa o e pele o Samoa talo fa Rieta Scanlon Nanset good morning ilaita le ataua talo falava a pe foi epa Elisaia good morning fa pale talo fa mai America Samoa a pe foi ia Vaitai Lina to filau i upati good morning maina Melissa fanga fawangani good morning talo falava malo so fo manuia malo fo ile on sa Lai mamoni mai nei ona lo fa ngana ona matua sa anga si umu. Ya. Tupuala to soni fa ngali masion tinaya tasi fa ngali. Ola wala au mai o New South Wales. Australia. Malo so fo manuia. Pa malo me nei te wala au mai ai. Patalo fo ya seu leota Mary Tateo Elisaia fa moi. Talo vato sunga le tia kono ya fale ata fata male fale tua. Samuelu fa ofo ya kopo fa Sofia hilala afoa. Bedin fa savalu na lam. Ia malita wo ya tovio tofa. Ioi. Good morning tovio. Ia mai se foi raisa le mafua so wina tu yali tu langi green away. Ia ma fiti Juliana Philly. So i forman we nei tai au fa te tele no malo le tatu o tunu ma futa mal nei tai au. Le sila kaka nga fai au le vang malolo. Oi. Tovio tofa. So le fai au no mea. O ya. Ngalo ya o ko vi fe de kofi. Ei, gato ia ile official vai kauri uso. La lai fai a saúde official vai. Talenia. A malo voia fanga manu ya kopo take Ioane. Ya ele nei tai au fa te tele ma futa mai. Allo. Ola tau su e leo le foi na te talo mai le mtanga ruenga leo. Fara vela vele na tula i mai le astona i la kapiliki. Ya inga tai le malai o vai yala. Sala lau foi o i la le fato i nua. E mo ia feita i mene i o me puerta. Ia. A ole o ngā i o me puerta. Ta oli. E foi no tele tonunga o wha moe nga umalava o a inga o ta alonga ma vaenga ia. E te taua na i eise me puerta e pu e ai. Wala e whai mato e whanga sole winga la o whamtalanga whai ono ni vai taimi. O le tā ua o mene i o me puerta. Ono ni vai taimi. I e pe o le ua. Ai me salam tanga ruenga leo. Ia. O la ua ia le drone fo ile a leo. O ia i male lato me puerta. A o taimi ia sa le maua mea ia. O taimi o tu ngā whautas. Ta oli le ia. O taimi o tu ngā whautasi e te wa ai a wai pei. Kai mea o whasara lau TV1. E umaro se ku ngā whakasi. E mai si alanga i ku unga foilea. Sa whai ei fi naunga Le sa fili va a. I o le tini. Le na fi nau o toi lava le tolo ta mauli ma le sa o le... Pei o le Tan Pasco. Vai me se nu. Ea. Ke leo fi ngaunga ngā whai ngā vai kai. Ciao. Ke walei loa leo ia marko miki po ia sa fi na mai tolo fi na watu ia ton Pasco ia mai si foi va ala to ia na i o tu taile le TV o ma tu esto ino fuiono e poi des lo sto ito fa le sa e foi sa mai vai vasi e mana tu ia sto ina na sa ingalo fi so leo sui komisina ia o tu tai e kau a maila le footage. E kau ilo ai. Angare au maila le footage mai TV1. O mailola ia lea o wakulola ko vaenga IT mal committee kau edit foi lea. Ma tau mai tau ai. Po ai le sa ora na fai tionga. Ia nena uma mai fai unga. E mu ale to toro ta mauti. Ora ta au ai e o foi nei me ola kapi. Mai sala ta longa ia la kapi. E te tau wa ia fa ta ua le safety ta mata alo. Ya me se ala wa pe ole mo ma wina o tele a me se ala ka piuni
o ia mai la tau fo e fai le review o whaasalanga o tamata alo. Ia. A mai se la pe a whapea mai. O le kuri mai o e kua lau whali. Ngā maua oe o le nga ku ia ka mai ko. Ala e fi ngau mai a. Ia. Ku ulo le video. E koe o mai ala le vaenga ngā al komikin ngā o a fo e lo i loa talonga. E koe refer le video. Ia ngā wako rei ngā koe page mai lo le ngā awhaina e wako o le sa o le player. Ia na leilo le se whasalanga. Ai a whai ako le sa o le whai unga lau whali. Ia ngā pēn lo le mo ngā aso po le lu aso. O ai o le suinga le o tātou mori mawina nei teimi. Ia o aso ia tolo pe le vaenga le tau noai. Ia pia ngar TV1 na sa whatari tali o mai nei meo tālonga. Ia oe. Ia ngei keimi. Ia wakele inga live lungo o Facebook page. Ia oe. A fai lea voi sa tu sa o mai le lai o tālonga le lakapisa moa. I le fai ungol vai aso la tau tamusanga le whangasoro ne o le Chairman's Cup. Ia oe. Ma nei a voi o le lai vinga i lungo le e nei kampanina pu e ata la wala tau lai vinga tālonga le lakapisa moa. Ia matai manino mai vaenga voi o le tangata e whaia lea tua inga ta alo wha le tonu ma vaenga wha pēna. Ia tai pēna o le la le tupu le stonai. Ia. O leo te vai atu ele i live ina le lakapiliki. Ia, ele i live inga. Ai pei o videos fo i e telefoni e pue. O le mako ia o ngala o videos angai tangatana. Sa o le lei. O ia o ngala. Ia o wai pei o le vivesi na tula i mai o le vivesi le vao pia ma. Marisi. Marisi. Ia, o mea nei o vivesi o au lakapi. I ri fou rea mea. Mea maasani. O mea maasani. A wale ka kau whainga koe vivesi nge au lakapi. Ia. Se au lakapi se iwa ngā pāpua e vivesi. Waka kaunga i ere malama ango players. Awa pole ale finga wako la umakamaka. O players lava. Awa discipline na players. La ia se me vese kongo kalonga. Le i o le whaale tonu o tātou tonu. O le o tonu tāta mai moa. Ia ave vese a players kūpea. Ai vai vai ila kapia au mani. E vese a players. Ai o ma ia koe ia koe whangasoro ta longa toi anu. E whapevo i nei, ai olo i kongu ia le au mai moa matangata matamata. Inga kālo i ngā mana matau. O le mea whai nāno tu a lalo i lesi aso tai pewe o ta longa ta me tia onga. A e sila fia o e lo tangata matamata e le maulau afa. Ma lo le leile whale. Sa o le lei lava. No fo le leile whale. Ia. O e ke alu fu e whale anga i fo karonga ka meki. O le isi ai tu tolo le i le mele o tātou moli mawina i tātou tonu upea vai ta longa. E te tau ai komiti whaafoi o taimurusanga. Na lava i a tangatau e security. Wai, mana i e whaingo o isi uni e tate matamata to i le lai me lak pisa moa. E pe e laka, e pe leo e tau le leo nu. Malu pui puia. E pe whaanga tau le leo nu umawhio anga e whai tonu taimurusanga. La tau le pui puia le Taonga le mu. E anga ngume kasi si malaya si mako kali si i fare ula. Le ula E wai fe o ia o ia wai le foi la si malo vale si awa. Wale ai. Ia. E nga ulu le pai pare o le ulu. E o ala maka. E o ala wala au ko kongu e. Malu yo taronga tamitia on. E le akale video le go vai ko fara vela vele ka ka ngala ko olo si ala. Tau sori. Mai ki ko mi. Ai le si o fuka alo. O le singa va enga ko ko kilo i tatou vai re feta mursanga. O le mea le unprofessional. Kaka ia la uvai ma kaka ia o kukongu. Leo ako elengi. Sa o le ni ves. Lengi me hui. Leo ke me la kiki le peisa la uvai. Aba wala ko mare ala. Vai la ke le e kaungalo ia ngai mea la iki e ware fa ngau mai fa fi kauri ke kele E te tauna au mai se press release ale la kapiriki le so. Ciao. Au whanongo e ono au mai le so e tau wha matala mai e le mata upu nei. E le ngata i se press release mai i le lakapiliki. Ia. Ai te tau whaina mai se press release ko se wha matala ngalo ia mai le kalapita alo marisi. Ona o le natou tama lea ua la vea. Lea ua ma whaafo e ua ma liu. Mai te tau whaina mai se wha matalanga mai le aua pia. I le tūlanga e peona ia ina ia whanofo file e muai fina ngalo tangata. O la ua tau mata atu anua. Ta ilo i meane ua se sela uia whamasinonga. O la ua tau mata atu o te maasani le stama le o la vea. Maasani le iai.
Wai whai ngō longa nickname, mare whai ngō ko kero Rachel. Okay. Ia was tamai e masani o lona suafale polo whai ule o sāwea tama. Sāwea tama. Ia pe o Rachel, alga ngaka wa le rasta. O le maku wa le lei o le taalo. Wa le lei, leva na taalo ia si umu. Leva na taalo. Taalo foi le au whale a lili, le si taimi. Good player, tough, skills, le lei. Ia, o lau tau mata atu i videos, me ane o se sela uia wha msinonga tulou. Ele ila vea ia sa vea mai le misa. E pe ia na uai tau atu pe na collapse i lao. Ele o mai loa iai po le mea lavala na malolonga i le pō, vaenga umaia. Au te iloa. Ele mwhaina o te le eise wha mtalanga le taraboka lame. Ono o lau e limo leo leo le mata upu paua o lea. O mori wha mai senga le porka lame. Nei tae au. Wha maise ia i le ainga wha noa noa. O le sunga ia Rachel ia po o Sāvea. Ia maise ia na iona tau ainga. Maise fo kalapu o marisi wa o ia le sa taaro kalapu marisi. Ia ma le kalapu a si umu. Tele tau sanga o taalo ai. Ia i wha ma whananga le tua. Wha maise le tua. Ia ona o le tūlanga e pei o na a fia i le soifua. O lea fo i ola o lea tunu ula tuia. Lea alo lea tunu. O le siawa e nga fo i le tau maalu vea so mata mo tu tilo fo i posta tangata e. Mata tau i le mata upune i siu so i a Sāwea tama. O mantua i a so i o te taalo fo i taitai. O sa taalo i kalapo a fato i e pia. Ia o sa wai lo lea fo i o taalo i kalapo a pia. Ia a o wailan fai kai kuan matou au. A ia ka ke alo fo i koe kuri. A ia ko inga meo ia e ilale siaso. Ia o kaalaga ia pia. Ia pe ia fai ni kai au kaalonga pia ia o te sau taalo tai au i. Ia o te whaafiafi le kuri kai o ia. E matou uni no ama. Ia ilale tai au ale pailo ia la ua pia. Sa au ngal matou tai tua. Ia o mo me wera te fia taalo. O sau ro fatu le i na yuso le fa ke usu kai au e. Sa faafu o ke lo mo fo inga au ia pia mo sak faafu kai au ka sau. E mana i tu ala lo le si ta mali ho me mai noa. O e te mita i lo malos. O te mita i lo malos. Ka mai se fele le lo malos. A fai wani sta lo me pia. Fele lo malos e sa ungi. Sa we. Ta lo tato au ka so. Sa o go ta wala pasi. Ai pe sa wala kan kala sta mali lo ta lo so. E pe sa ko e no sa wal pasi ko ya lo e ko ai ri go for pak pa peso e ala wo vai ni sita maria ya Sāwea tama e pe mo for ko inga mele pe o mata alo si o musa ta alo i marisi e pe o sumar ta au ta alo i marisi ai fa fi Ko ai ko ale estamos a ver collapse que vai ko esse ale me ala e sa lo tala esse me ala fai mele misa a collapse kama i so e fisiringia o na lavala na malolonga o fiana ia i le pō. E a marisi nā mea o le leanga lanu mea. O la ualu umale attention i o le kau wawaonga le misa. Kuwainga. Kuwai la le. Kuwainga. Kau avere so soangi i. Tā ua i o le mengi o le safety. I think o le maliu fo o si auso. O se toe whafangu lea i tātou sports administration. Ina ia whataua le safety. O vaenga umaia ele ngata le sports administration. A o la tau fo i o whaia au. A mesi ala pe au o le vaenga fo i lele. Kai pia le mere o ka ko mōri mawinga e tunu mamau. A kan kas lorga ngaka. O mailo i kua. Iyo, au mailo i tua. A mawinga kan kase e vape ke mailo i whaia usuenga. Ia lua e vai ase ke malo lo ai. I sanga e tau mawhala malosi. O le sia mea na i tūlanga o ta'alonga e te tauna i ai a le fisosoani mua. Iai foi ma se fō mai. Ia ma whatau a ia a mata mea mai kalapu. A mata mea mai kalapu e whataua na saunga le mū. O le sona tāua. O se toi whawhangu fōi i le tūlanga o ta'alonga i te tono le tātou o tino. Ia le maliu o le fōi uso la tau ia. Ia mai ma mōle toi wha mai senga le tātou por kalame le nei tā ao. Ai o le tātou se atu i le. Toi whaasalawino a tātou talafou o le nei tai ao. Tāpana ina mo le a whonga i nātou e Nathan e Sarah.
E wha salalawina o talafou o le nei tai au e bena wha fonga mai mo mai le tātou o tunu le na fonga nātu e Nathan e Sarah. A vai na misi te o tātou talafou le tai au nei a ua te popole te maua umalawa i lunga o le tātou Facebook page o le 685 Radio e te load ai tātou talafou. Parasei foi malunga o le tātou YouTube channel a le 685 Radio e te maua umalawa ia tātou talafou mai vai aso na se mai today ia tātou talafou le tai au nei pe wapea na misi e te o te le maua au te lengo a tātou talafou. Ai fa talavati a Tavita Romano mai manukau ni usila o marulu o tō manuel tae ao misi so na lote good morning Lucia Faitele ta lofa lava va pe foi tovi o tofa e a mataklas tui fao so i vo manuia lo vatu nei tae ao va pe foi fa malo ti a Michael Asa malo Michael va te tele ma vuta mai e a mai sa fa talavati a Vares Fruen alo ma vuta mai Brisbane Australia maruru foi o tau whenga i mga ruenga. Ea, ngaru mare mana roads na nai, ta lofa lava, alo fatu i te oi male a inga vau lele fetuli, fa vitaili ma vutamai li tāru poklame, e le nei teimi o le tai au, fa ta lofa fo i a Flo J. Raymond. So i fua manuia nei tai au. Tau nunga i a talonga le Commonwealth i le so. O le mai tau atu o le whato a tongi voi nei tau mo Rose Alex. Oma. Oh. Nei le tele ina tau runga i talonga ma. Wow, le alau te mai tau atu i le whaaturunga ina. So le silia Australia. Fitus furu aulo Australia. Fast furu lima siliva lima ono pine. Apa mea. Ia, se lau fitus furu tasilia whainga pine ato Australia. Turanga lua e lani. Ea, e luas furumara iwa lato aulo, sa lau se furu leo whainga atoa lato pine, turanga tolu ka nata, se furu iwa pine aulo, ono se furu lua leo whainga atoa pine, turanga wha ini tia, se furu toru aulo, Skotilani le turanga lima, se furu toru aulo, le usila le turanga ono e se furu, Nigeria le turanga fitu, se furu aulo, so e Jamaica, se furu voi aulo, Wales e iwa, Malaysia e valu, South Africa e fitu, Northern Ireland, tolu, Kenya e tolu lato aulo, o Cyprus e tasi, Mauritius e tasi, Cameroon e tasi, Chesi e tasi, Samoa lo fa tulanga mai tulanga, sumo le fitu e tasi le aulo, tasi le siliva. Mana ia. La sili tato ia Sri Lanka, sili tato ia Fiti, sili tātou i tele o atunu te tele, Trinidad and Tobago, Singapore, Namibia, Ghana, Barbados, tele o ngu maulunga Papua New Guinea, sili o kako i a konga, lo ke mai ka wako pe o kako le tunu o Pasifika, lea e maulunga tūranga. Pe ole interesting story ole tālonga o Commonwealth, o malmata toi the weekend, ole whaia ina o le au neti polo Australia i a Jamaica. Wow. Yeah, first time in history wa maulolo. Yeah, semi final. Yeah, le ala na se e tua i loa lea o Jamaica. Yeah, final loa lea ma New Zealand. Yeah, whatato e malovo lea New Zealand i le au no Commonwealth mai Australia. Sa o Australia maloso. Inga o malolo Australia i a Jamaica. Pesori e makau kiari lau ke ki polo a Jamaica ni le malolo i a Australia. Ia o makwakari e a New Zealand i a kulole sa pine New Zealand ma auro i New Zealand. Ai pe si liva i a Jamaica. Ia pesori makau kiari le sa o Jamaica ni ka longo le polo ni. Tene vai nei tatu tamati au. Ia e manuia la tu tau whainga. Sa. Wala ko ka ngole au sia ma wisi sio ka ko ngoli to. Ia. Al ka ngole o fialu wa. Ora. Ora. Ia wa o ta longa le au ya ta to natural. Ia, sa wala nga e lo au sami por ko vai. Se fe technique. Io e whako e peo i ngā, o basics a ngā, e ngai saurola ia o e whako a o role o au sa o a fo i te i e kai peo o le backstroke, o le butterfly. O koi ngā au ese ese. Koi ngā au ese ese. Au technique.
Ia le makuala Kofu ale mea mare e teki. kia nua. I. E ala ngo whea koma koe whaile vai, whaile sami. O ia avai mā kou ia le se vai. E a o ai ngala wa au. E kere kiki mai anga e pepe a kongi o le vai. Ai whakau sa awa kongi no le vai. Ia aula. Ia wai kuse pe au masangi. Wai ka koe mai e aru wha peri. I o au masangi. O mā kourai o. Ke vai era iki mea ka mai. E a o le au. Ke vai era e re aru wha pengi ima. Kuse pi e aru wha pengi. O le teknika o koua. Ale o mea ke le se sa funge o aru ya wa hau so. Ia wanga ko anga o le o ngale wha mo muna. Le si mere o akura wa ngai au mai. Le ai mā gai a. Le au e kare kuri. Ana tano se el vave fianga nei a toi tali mai fa wau le bokala me le 685 morning show. Afa le valu fa mnianga se fo mas fanau. Tano vasa longa fa pisinisi nei vai nga o le tae au le fa fonga ma le mai mo mai o le tato o tonu o le ua se mai le vale wati ia o lusu tonu minuto te ai le valu e fa mo o le afa le valu ia ona tato se elo le bokala me fa mnianga so i fua ma so fanau. Ia, ai momori fa malo ma fa tai tato au ta alo uma lava ni nua. Ioi, malo le msai. Ma se oi pulenga. Ia ma la tau o le sanga malanga fatasi ma tato au ta alo ia ele fai ngofia fo tulanga e peo na ia ia e tau aveina o lo tato o tunu ia me se fo se ai mo sa mo i talonga malo tau pulenga. Ia e fa malo lo sai wai peo talonga e tai fa tau sanga ma. Ia, Hati doa, ole stulanga na ista tu tamu whainga i tau sanga, i se vai pa uta tau pine tau sanga nei. Ok. Ora o te mai tau watu mai le tau sanga e lua fe sfuru valu. Ia. Lua su valu e lua tato pine aulu. Ok. Tolu tato pine siliva. Ia. Sa lima tato pine na maua. O le lua fe lua foi e tasil tato aulu pe e fa siliva. E lima foi tato pine na maua. Oh. Ale lau te mai tau atu nei e tasi le auro tasi siliva. O te loa lisi wha moenga tele alena i ei tato pine a wao le ta'alonga le tele tato pine tele o ta'alonga le kamaru wao fole si. Si, ia. Mesi pa ua rui sauta na i tatou aloma whanau si. I pēr fua tu tamusanga wele ka kani malo i kalu. Ioe. E sa ma kua kere ka kou pini. A mai so le houpule na i tatou e pei o le sunga sanele. Sanele. John Taffy. Ma si foi rea sunga ia check o pelonge. Ioe. Ia ma si paia. Ia, uni a sipai. Pa le tala voul te mai tai, foi leo se ine Star Wars le na. E kala voul mai, ka iro winga fua ia i o le ua pingi aulo le Commonwealth. Ko e au siama ka kia po reko te lua. Foi ke le la bangoa mo le anga ia ku le Olympics. Le winga lau wam kalanga le tala voula i nei. Ia ke le vanoa. Le foi ia pie wai mo ia le alo. Ia tatou puine, foi le si ia ele Olympic. Ia le ngamba wea ka ko pinge. Ia le si toi to so oa le vale. Sala o le ngaka ka ko pinge si diva le Olympic. Ai e lo tali to nunga e o ta longa fo ile o te loa e ono vavena mo e sta to pide aulo. Ta o le leia. O le Olympic. O le si o me mafa. Ta o le leia. Ia e fa malo au ta alo umalava. E lai titi ho le no tan tafi. Ia le pinsi riva. Ioe. O inga ke le foi le vango e finga foi inga kro wai ia tan tafi ma ulu sin tatou. Pina euro, mole ni peka. Ma na ia fori fi na ona ia lo fa na wil ta lo ngol swimming. Ia, o fusuanga. Ia ma au ta alo umalava. O miere ko inga ko au fusu ale ko a makan ko o ka ko au fusuim. Pai pelenga i ka longa i. Ma na ia to la langa ina mai fusuanga nei vai tangi. Ia mai so le fa tai ia tavu i le a Michael Mesio. Ia. Ia male la to mai fusu voi le ualo ia nei ia le usuanga sa moa ma fo i mai sifa tau vanga fa va ma lo le tunu. Ia me so le develop ai ta mai ti ia pe o le o to e tau atia e mai ai ia fa na o vai pe lo mo ma wina wa mata vanga solo mai ai ta mai ti laiti. So ani fo ia fa winale to le tai te vetua. Ia mai la to sunga vai lua Rudy mai la to le o to le langa ina ia le talonga fusuanga nei vai ta.
Wa ta'alonga ia fusuanga sa tele ana Dominator Samoa. Ya penga ia vai kai minga sa wa ia pe ka drop like tiki ko ilan. Ka paua ke mile nga va ia so si fusu ia no tu mo pulema. Bali si so si fusu. Le o kupu me ka koyungi ka pi. E pi fa penga. O se mea foi le a olo nga pe wa pi. E pi ko ka sau foi le la lo e. Ka ko a maka ku ilan. A ol mana ia foi o lu tau ia tupu. E loa i ai mo le anga i le lumanai. Te ola mai tātou whanau mo tupulanga mo tō waro. Alai loa le mea e te taunaru i ai ma le mea le te taunaru i ai. O le mea sao ma le mea se. Ma talo watu i a lema. Le ma futa mai o i Tawhana, Sri Lanka. 50. Mo wiengi yaso. Ioe. Aloha. Ioe ngai fiki a. Ai sa ulo kusa o e yungi fou. Maloa te a polasi mawala i sini Australia. E a o John Lynn i pili tinei. Good morning. Tai telen ma futa mai nei tai au. Whare toi. E a soangi mai a mai se vai au o se uso ya nua. E a mai se foi liko whaapusa. Whatalo whare tau o Paulo. Foa. Laua alu i Yusila. Laua alu i o mere i si fine a. O laua alu e ave tamaiti. Ala ui a ta talo i hei awar koe sau. Ioi anga o a inga wa kulongo ngoi le vai o. Rani mea la koe sau. Ioi, o lau i orfa finge mkamai. Amari si mea lo koe i se value i hei. Le koe isia? Se value. What no value a? Se value i hei e ruso. Mea ringa sau so. Paulo. E o mea ngi o aia le raro langi. Mea ngi ke ngau mai ai. Aia le raro langi. Aia lalo. E o mai mawai. Maro koe a Christopher Mapasua. Lene ngā uta. A Flo J. Raymond. E a mata Vita Romano. Whaatai telen ma vuta mai nei tai au. Whaataro fo i a ale se a tō whanua mea ta mali i whai tele. Good morning. Malo le usu le nei fo i tai au fo. E foi fala vera velen tula mai i vai telefon. Wow. Vai que telefon le mele ko pingi ka wa fanga le fai mai le fai wala ia. So. Ai a. Ele me fai no tele se tala ele lo pola alma fu anga. Pa o le fa no anga ia wa ma so i fu. So fu ma wa. O le tala le. Tala vo. Tala no ma wa tu lo la sama observa fa pe o i fai si o i tele na tu le fala fa sai no la isa. No fo nga tonu wale na tula e fala vela ia mantua la no mele o fa tasia mal fala fa sai la maros ia e o fa no anga na o le ma urso i fu to la titi le luas futa sang titi so lu suta si tau sang on si ile sai o le falmai ai ona su ono tau sang o sta you know whatever reason behind le fala vela vela tato talo pe ile ia pui malu tato fa na mo tato ainga. Ja, mai se ia ele ai po le afo le matu ia o so le tula fon. A o ono ina maliu tanga mau le taimi. Ai mau. You know e matua le ai ani manatu e sola manatu sola la ngona pe o ina mau so i fua. Ja, ai tatu te talo fo ima ave fa mai senga ile ai ngo sia fo ita mai titi. Ia po sia fo ia tali ia wa mau so i fua ile fa la vela. E i pēr wha maa whanwhananga le tua. Mai le fōne file mua le li. I loto a inga i le taunga maali. E ia to inga whalawe lawe. O le vai ngā le tēne tātou alalo le tātou tunu i tae. E leo koe whaingo whiengi yaso. Tātou tunu e mai sau saunga le mua tangata. Ia ma le saunga le mua le soifua ma le ola o le tātou tunu. O le mea mo i leo tātou muli mau ina tolu. E pe weekend na mar kele fala vela vea. Ia e lua maliu ia ngai e le weekend. Maliu ngā leo ka koe no inga. Ioi. Ai tātou te le roa wai ono au mai vai se li pote leo ni vai aso ia pe fia ni maliu. Ioi, me se fala vela vea tā vale la vea. Ioi. Ia pe o leo kuleo ka koe mole mau inga. O le weekenda. O le mare tūla i meo fala vela vea. Ia lua maliu fai ingo le vai aso. Ia pe fa solo a kore pawa. So. Ele umala pe aku pau ele umala ula ungal pola sole. Au tarvo. Taro fai. Pe aku pau o lo yano. Fanga kama yano ka ko tau. Ale o pe pau. Ako ngue o lo mere pau ka ko ia yona. Ai na pe pau. Sole sa o sol. Na pe pau ai la so. Pola sole. Au te mi tonu wana o fai ngā lotu. O le lei sol.
E pere pau tele i o le fale mai lo mana watu. Ia makua le ia mangi me whainga whaiso le pere pau. O le tele ia lau nei pisinisi na wawenta puni. Oi oi. I le Paulus Ferry. Ia me se fale ainga. Fale konga koa o kama. Tele o nei au nanga. Ia o le papakiu fix le lunga i le vailima. Vai tele. Nga vili me mako oka. Ia o pere pau me si vanga i o Le se mem fai. Se mem fai. Ia rasta to tupe mau asina au nanga le Paulus Ferry. Nei fai papakiu ma nei fale o loa. O le mea ana o te tu alalo pe le malo. E ave pel tato tu alalo le malo. Ia. E lewa pe tato te tau langa ina. E ave pel tato tu alalo le malo. Tatia la kapi. Aurele. Ai o mai se fix mua le tato pawa. Aurele so. Fa mua le me tau fa mua. Ai tatia isi mea. O le mea le o tau fa le. O fa si umi wa fa pe mal tato pawa. O le pawa ma tato fala. That's fale ma. Nei vaenga tā ua na e tauna tiru. Ave e wha mua. Nesi la mea kupul pola swai le wanga umora maka o mai kai. Soli. Ia ua pula ka vale ele kei mea alua. Iwa ua upe pe mauri. Usai pe kongu wale pao. Kongu wa. E pisi ia soli. O funga lei. Lako lo le ngai vai moso. E ua pule lo le ta vale. Kongu wa. A pe ala la e marka ka faswa vale ki a wel malo vale. E ke le yo fala vela ve ngokura i mai ai. Ia o le pe pawa. Pe pawa. Pa malo fo ia wai pita te sa ia ma na ia fai ngaruenga ia le se me fai le fai ngaruenga tau me fai lava ina ia tau so ani le maftianga le atinu nei vai tau ai o tau na si to an malo wale na pa sia le pache ma to le pa sia le pache se lau miliona e fai le ia ile tis ave le tisem vaenga ia so afa pero la mo au mai lo sa o kau mai yafi ma paenga i e matua fa lei ai ia wa o le mere wa moli mawina nu o le temile nei ia wa moli mawina ta vale na IPC o tu so le au ta fora a me se la pe ai ni fa mo vai te pe la conferência ma to me te sina fai te vai tu ina i fe fo i nu fo o tai to a mua ia so a ko ku ka vale ngai kama mo moi ko ko le la o te mo fai fo ngare i au nei mo tu sia ni se fa mo nga te tele e ka le se ma le malo mai le mo tu sia le pau o sale mele o ka ko ri ki se la vai pe ala kwa ma kan ko fai mai e wa ma ko vol ma to por kala mele so to na i ma to o tu ve telefon so la fe fanga solo men ga luenga na itamana mtanga luenga mal sianga fa e ti se na i vai telefon ya o ma sa ku le si po sa person e ke le nga luenga ga ka ma le ko e fai so pa ma lo tu na fa ga luenga ma se luenga ma le Patul sili, mal fa tonga o mal sianga fa tise. Taro se mal bogla me fa mnianga se fo mas fa na mole ma malo le tato o tunu fa ilonga fa na tua se fo mas fa na wile so. Ole so e fa mana tu ina ila se fo se uso ya tavita ilonga, ya po se uso ya le ilonga ya po tavita tala mai vau. Manuia tele le fa mana tu ina le fitus frutu sanga. Ole anga le lei ma le alofo le tu e pe fa ilonga ina. E ile fa un wala va yasol ma tu talo. Ia whamanuia lea tua ma whaupoponi si tausanga stele. Tara mai vau, ia molo waso soifua, po lo waso whanau. Ia, se o tali ia Sam, manuia lo waso soifua, kasi kausanga o kam oi. Ma aso mua au kuso. A koa ia ile sfuru whao kausanga o kam. Malea koe vei mea, primary school. Fia kausanga? Tu wha. Eo kau wha kausanga i laks. E ai. Ia, umaro ma wha kausanga wa alili. Sa vai le ke mangua ya kabiro milo ai o polo po sa vai esa wai maruia ia aso i fua mas fa na fai longa ina tato tru tato a mata mai fai ngor vai aso ia mo ila to fai longa fa na to aso i fua Roma le luai tolu su fito sanga happy birthday Roma tau sili ma wai tolu su iva tau sanga fotu sa mo le mo tau papa tolu su lu tau sanga Sami sefo fast for lima tau sanga va pe foi Joseph pai ala lua futu tolsu va tau sanga Miriam matau fast for tau sanga e Mavaldes Crevo fast for tau sanga Junior T Western fast for tau sanga va pe foi va ngai Daniel tupu i va fa na Luis Fruono tau sanga Famanuia toi foi las fa na le so ia le aoa malo le tau Wilson ono su lu tau sanga i le so va pe foi sina
Zualga, Yang Lima Sutasi Tausanga Ile So, mai se foi Cecilia Laina, happy birthday Cecilia. Siala to Faiono, Tolu Sutasi Tausanga, happy birthday Siala. H Tui Maseve, Manuetelo was Fanau. Malo au maua Luciano Fasa Furulua Tausanga, Taya Lofana Seri Onos Fulima Tausanga. Ia mai se foi Elise Pereira. Manuia tele le asfa ngau ia ile so. Oyo ngei le asfa ngau kamo Elise ia. Ia, manuia ia au tau asoifua ma asfa nau e peo na whailonga ina. Mai so ila tau mani whai unga vai aso se ia o mai fo ia le amatanga o nei vai aso. Mai se fo ia amatanga o nei masina o kuso. Masina lo na valu nei tau sanga manuia o tau asoifua ia ma asofa nau. E le whamarianga nei tau no mai a Caroline Penny, tai au manuia, lo whanga whamarianga le as whanau na your cousins, ma shalom, shama ma vaenga o le whango lii, ma le tui sa vai, manuia tele lua sa whanau ma sanga, lo whanga mo o lua mai na yo mātua o Penny, ma tisi, whamanuia le lii mo o lua ma sanga, lo whanga na watu i a Caroline in a Christchurch in New Zealand, manuia tele i a le as whanau i le so. Pa talo watu i a Hepesa ala timu ora ka unga ka ori o so. Hepesipa ala timu. Ea manuia le tae ao. A me se vai upulasi mawala. Ea ma tana tuila epa. Ta ese etuale ma Yosefa. Le ma foe leu tongi. Good morning. Manuia tele. Ea le nei tae au wha taile mafuta mai. Le o toi lusu tasi minute o na tā leo le iwa, tā rau se ea, i whaasa launga wha pisinisi toi tari umai, le o tau mai le sui o le sap. Tā rau whaasa launga wha pisinisi le nei teimi o le tae au, le o toi tari umai, i na ua se e mai le vana wati le o toi se fulu vana minute. O na tā leo le iwa o na tau nunga le pokalame. Au leo tau numai le sunga fula sae le nei tae au mai le vaenga le sap. Ia tala foi buanai. Me alofa e whatauina tina mo mātou ta mai nei vai aso, le mātou waso. Talofa fula sae nei tae au ma loro se fuamaruia. Talofa so alo. Ile anga lima le lofa ta maa langi. Ia me se whare uso e anua lofa penana, lona whamaile. Te ina tato pokarami. Ia koe maa ngai o le selenga o le soe sao. La koe ngole haka voi leo le. Solo, kakari whare mas. Le ai. Le haka voi le sao o le Pirates of Caribbean. Jack Sparrow. Kia vai de amvaraka nga. Paulana me ke vai e soe sai fo i. Fola sa. Ele ingi me vai pengi ave anu ngai lunga o e va pe. Ave fe. Polo. Le ba fia fere ava. Mau. Boni. Arosu. Uso vai an mangai o malu o tim. Sawa. Fa tai le ni timu. Hello. Fai onga fa susu ai fo i lau ele la. Wa enga ba so. Koe mea maka, mai le vau. Io. Ko i se whamanu anga mo tātou. Me se tātou atunu. Mai isi atunu. Ia e sea mou le swawai. Ia o tātou. Io. E lingi mai a whamanu anga i. Iareri. Ia. Sau ia ma sau tāpenanga o mātou whalongolongo. Whai ia tala fo ia tamaiti. Sau no mai a oere tupu. Whalongolongo, lau au. Ia, o le tātou whamoe le na tātou tala noai fo i lava iaso. Tātou Father's Day. Tātou Champion Father's Day. Le sa matali la sfulma le valo i ulai e whamai ala la sfulma lima o kuso. O kuso loa amata. Ia o le aso tolu nei. Ia alua le vana amata le tātou whamoe o le Champion Father's Day promotion. Ia patino mo tama. Ia umal vai aso nei vai aso re. Ia o pena o na whaalo e tātou special tama. Ele ngata ia ona. Sa tama la sang. Ia lai wha wawa. E wha umala stona i las fuma limo o kuso. Ia tātou whamia tūri si vai aso e tas. Ia e... Wawai. Wai e isi e tu wha maua le se lengi i vai aso. Ia se ale sao ka maa wai pe tamangu iam ku mai singa kupe hoi.
Ia maku umasinga se lengi ia. Nere o fare pongu i le. O le kupea nea ua. Pea me umaso. Maka e souri ar kupea. Kamaro e fia mang o e vai me maka. Ale me mapa lang pepo. O pepo. Ale tatou special ale po le tatou promotion. Ia le fa alo i mea fale. Ele ngata ia na motama, e fei mea lofo motama. Ia e ngā mara i ngā atoa. Pena foi tatou special mo le Mother's Day. E mea fale. Ia e ngā mo le ngā atoa. Pela tatou recliner. Wai fia te le tama i recliner. Relax ai. E umamenga luenga ia sau. Malolo ai le tino ia toe mafaufau po le ai ngisi ngaluenga ia e failisi aso o pei la tata recliner le ta o le rocker recliner ia e varu se lau le masfulu lau pa ua i mana ta masani afe lua se lau ia lisi a tato recliner e iwa se lau iwa mai lan ta masani afe lima se lau o tato ngofua ia e sau sa ame Amerika angata mato i mata ngofie comfortable ia matua i mana i alo falonga wai tatonu fo sai slapo recliner wai fia ia tato e no fo ai lover space wai si recliner e o midton ia ele comfortable kel ia te moia i luna lo recliner ia tasile me alo fo motama e isi a tatou o loa e li tua tatou furniture i o tatou sofa slipper po le tatou sofa bed wai e whaanofoa ia ma whailo na inga e se ia whamalu ai kala mai ia le moenga i fafu kala mai moenga i fafu ia e peia la ke moe sa o whamalu ia la ia manga headboard fo ngare runga usa e whaile le me whingare le papa kua le lounge set e whai marau headboard ia o le tatou moenga la na le o le tatou nofona o le sofa bed po le sofa slipper ia feiva se lau iwa le opa ua i mele tamasani lua feiva se lau iwa E rora o kara ia e foras. O haki ringa stress ngua ra moenga ngasa. E vai i o haki ringa stress. Ele mako moenga nga. Maka ngo foa. Ngo foa koso le hoi le iwa fui ai wha moenga. A le ala o ke lakuro ma mo faulu kamanga recliner nga ngo foa le. Ngo foa i pea Kapanga le jaro la au per pico rumo. Le? Fifa kausa ngo foa le recliner nga mai e avi kai no manga. Fe au yo sa ngo foa no. Ya esa. Ko ai laro le ulua. Yo. Longo ingala o mai fonga ngalu o ai le se mama. Ma ba be que boy. Ba ori be que boy. Yeah, better recliner. Yeah, sorry. Sa oi mai wai maku wai. Ya rero, e mo wa kwara e mo ya pa. Moi isso é. Ba be na que ba no. Ma le ia no po ua, wa le sa lua fe fia. Sa lua afe iwa se lau iwa ia tatou sofa slipper le po le sofa bed. Tama lea se o le nofo. Tasi no fo mi. Ai ma faina kala mai kala mai fafo ia tatou wai ma faina fold le moenga. Tonu le nofo. Ia avela ia o se moenga. Ia ma faina ko fa moi kong. Ia nga se fele le space. Wai si tatou. E fia tu le moenga i ruma le living room. Ia tamala lea. E watoala nofo le Playstone wa le mele fia mana o tu le moenga. Tu la no fona ia ngale o kemi fia i fa mai. Ko so mai lo fafu. Ia mo fele ko fingo fit ke. O ni sia na tato lo a tele mana no i sia tato furniture na fa aloi pe o tato dresses, tato wardrobes. Ia o tato me mai tu pito sili no fia tele tama o tato speaker. Bluetooth speaker. JBL. Leia tato JBL Flip 7 ne portable Bluetooth speaker e fa se lau limas fululo pa ua mena to masani. Lima se lau limas fulu. O lisia tato o loa tato headphone. O ne ngalo se headphone mo tama wae alwa tama e whaiana ngalwenga i fafu. Ia leila na headphone ne iwa fulu iwa ta laro pa ua JBL Tune 135 lea. Mena to masani se lau was fulu. A iwa ta laro pa ua le headphone. Ia e maufo i tato JBL Tune 730 PT po le Bluetooth.
Ia e lua se lau ni mai va lo pa ua mena ta masan to se lau lua sfut. E phone wireless. Phone ngai a tolu. Ia to lengi. Nei va ko sali apo po a tolu ma la kui e phone la fe fe. Ya o mala sali po ya o tolu fa lo ngai po ya. Ala ila Bluetooth speaker. Ya si bere. Lenga fa mai flash screen. Lenga ka makai. Kill TV ko. Ya sound speaker. Kiri mga mi nga phone me. Ala maka ko ya. So. Ai ke me fa ngai po kill la ko ka toi. Te vai den fio po aso. Fio pa vi po e baka Netflix. No pole Manga, oi ai o presa ka mai mala o Sextu. Tolo. Yo va ver ka o sextu o tolo la i lo voli musela. Ai, iso io anga kala sa lima se la ko san ke ungi. O fiero vai, wa. O lima. Tolo lima foi lo fora ko uso. Ka wa ka ke nga puaso. Ya la ga ese me fa fangai. O bua ala me fangai popo ga ka un ofi. O le sextu ale ke mi o se la kala. Ai. Sais tula vai. Sais tula ngai pai. Sais tu ngai pai. Ero ka mai pepe. Pai ka manga tole kiri ko mo se la ka la sais tu. Ili ko mo se la ka la sais tu no. Eu fui a Europa o Beijing. Ja? Deu para o Beijing. Ela vai ir pro Beijing. Ia matele mano no isi tato body box ngai. JPL a mata mai ale JPL 120 se o atu le automate. Asa se lunga tato sa page. E te tanga ia polea ia speaker e fai me alo fai motama. Ia isi tato lo ofu. Ofu tino o polo shirts ia fai tanga. Ia fai tanga le pa u i le falua tala mai lanta masani fast food iwa tala. Ia o isi tato o loa o tato o i oftino tama mention men's plain shirt. E fitu lima tala mai lanta masani fitu valu tala. Tama whainga luinga ai. Pe alu i functions whainga. Ia lewa ia tato plain shirts, polo shirts. He te fitfili ai. Ia whai whatau tama. E mo whai tato safety gears. Mo tato JB's long sleeve shirt. Tama le be reflectors whainga le. Ia, e se lau se fururo pa ua mena ta masani, se lau rua valu. Mo tato vest, se su tasi ta la iwa su sene lau pa ua mena ta masani, su watu ta la lima su sene. Fai mea lo fai mo tama, mo tato safety class, lima ta la lau pa ua mena ta masani, su lua ta la. Ia olisi a tato o loa, tato polo shirt, short sleeve, lima valu ta la lau pa ua mena ta masani, almost full lima ta la. Ia ma tato safety boots, polo safety steel toe shoe, ia e se lau was fulu leo pa ua mana ta masani se lau falima ia awa nei ngalo se mea alofa mata mai mai o loa nei ia mo foi tato wallet ia e fitu iwa ta la leo pa ua mana tato tau masani iwa lima ta la tama leather foi ngale wallet foi ngale teu se lenga tama ia e foi ia tato ako e keu e kuspa ia e valu iwa loa pa ua mana ta masani se lau su lima ia ma tato pipe for men ia e iwa ta la o pa ua mena ta masani lua se lau iwa. Ia fa solo atu ai isi tato gospel items. Ia peo tato tus faitau. Tus faitau leo leadership by Henry and Richard Blackery. Ia e spiritual tamalea e faitau a yama e uplift ai le anganga. E ola fale anganga. Fale anganga. E ai nai quotes ai foi ngai le sona nei tau tonu tusilea. Ia e fa vatu ta la pa uoi mai lanta masani. Lima ta la lima suseni. Ia su atu tonu tanga ia fai lo fifinga i le tua tato Christian kona. Ia e foi promotion mo tato material. Ia e fitfili lava tina per tamaiti se ia venga le ave su ele la ia tama. Ia wale aso le foi le tona ila sa. Ia es food pasene to ese mai la to tamasan. My fabrics all fabrics. Ia tato me mai le tu tato telefoni. Lo ia special mo tato Samsung. Ia tato telefoni pa ua ia nai ai ole tato Samsung Galaxy A07. Ia tol se lau fa iwa le pa ua mai la tamasan. Watu se lau se food tala. Fasolo atu ala ia tato A16, A17, A25. Se yo atu alava il tato Samsung S26. Le Ultra.
le ngata mai tatou a telefoni. Na o ia special lo fa pena ona fa tulanga ina mo tatou oloa nei Samsung product. Ia o le tua tatou folding table se lauli marima lo pa o tatou no futule mai na tamasani lua se lauli wasfulu tatou pipe chair e so de colors e fast food iva ta live susene mai na tamasani fitu lima tala ia mo fa special tatou air cons portable air cons tatou pusa aisa standing fridge display fridge fa pena fa fa lo tama so fa fole display fridge tama single per double ia mo fa tatou chest freezer le fa alu tatou chest freezer le to se lauli mas fulita ile afe lo se lauli vaiva mela tama sani afe on se lauli vaiva tatou standing fan ngai pa ule valu lima tala o le tatou ka pick up le PVC carpet e nai pa ule se laulu valu ai fa tau le lua watu ma o le lua se lauli mas fulu ia ai lufu lima yak e so de color fo ia mo fa ia tatou pa u mo tatou lau sui sui wai ta mai fie sui sui ai ta mana il ta lengel sui sui ia fa valu fa se lau vals futa la na pa u ile tatou lau sui sui ile mai lan ta masani lima se lau lima sfu tamo fa ngade le fai vai le menu o le Singapore o le Skyfly Ale pena sani. o le Skyfly ele mala mai lua ele mala foi de osu su ale la foi ko po le Singapore o Skyfly Skyfly brand fonga O Singapore solo. se va a paure le mana Ole mana yo tatu fala wilola Santa Mai na tau fala ono toli fola saitu. Ole umola Santa Mai ya ngala ingo. Ia wa uska mai va pega. E tu fa na we fetu e pa pola se me mana o mai le ke le se me ke mga oi. Pai ka ko ka pekale ka un fa ka we e va pega si ko inga o le ele maga fa ka se me fa de leia me ol fa o ke va ko e tau i tonu la vamale. Ia lo tele ai isi e tatou o loa le fa alu pe tatou chicken kitchen. O le kitchen appliances. Le ia tatou tunga leisa, o le microwave, o le tatou tipoti wila, o le auli, o le onga o le barbecue grill, tatou deep fryer, tele mana noa ia tatou o loa leo fa alu ia tatou Father's Day promotion. Ia o tatou cameras, ia e pui ai mai ia tatou CCTV cameras. Ia e wifi, toi solar. Ia leo pa uma o lalo ia tatou kama i le se lau su iwa mai lan tamasa ni se lau fa iwa. O isi a tatou o loa tatou items lea mai li tua Samsung. Te tasi 2 to 1 year warranty. Pe o tatou TV, e 1 year warranty, al tatou masing tā mea, o le dryer, o le aircon, o le tatou o nā umu, ia ta i lua i 2 year warranty. Ia tatou, lo pa uma ralo, fo i tau o tatou o loe mo le Father's Day, fai mea alofo matama. Ia ma lo tele mana noa, isi a tatou loe le mwhaino to lau le uti al tatou te. Ia ai... Asia sinunga tatou se page sua tu ton anga vai fo ia inga lo mau tunu mau ile tatou online service ia fai alo fa tauna piki lava nei piki lava nei wai ese fo tauna la tu no pe ese fo special na la tu pa u ia tau tatou o loa i lunga tatou online pela le fan fonga mai tunu mau pa nga tatou online service wai ia la o nanga na tatou company piki lava nei pe ma fai funga pe kiliva ai kiliva ma to le tau le atotu spaia o ele na me nei le atotu spaia o sa me la de la ko vai le tesu mai nei le tofu ma o ma to tau ama le tu spaia o tatou ato tu spaia tolu iva tala iva susene mai lan tamasani varsu iva tala fa solo atu le fitu iva tala il mai lo pa uai mai lan tamasani iva lima tala ia mal tatou valu iva tala mai lan tamasani se lausu lima tala ai nai coach lunga i ato kusia ai sula lunga tatou se page tanga ia ole mana i pete sua tu ton ese wa ia tama plain foi ia tatou quotes na te pe man of God ia pe le strengthen ia pe ole strong courageous e fa tu susa i tama pe ngai coach na i lunga tatou ato tusi e te wa ia lo tu spaia Alo, fa na wa ia nga mo tatou
Ia o isi tato promotion tu mata tato 7-day positive promotion. Yeah. Le out i las fareli. Ai ma famai ala suri ma masalo le wai aso le ia la tatal noa i foi tato 7-day positive. Wai out i las fareli le. Ia ese la ilunga tato o pensa failang. Ia tato fa mo na ta i package. Lima o loi tau tasi tato 7-day positive promotion. Ia se fa so tuna nekta ia. Faftai do mo le no. Alo fa tai fo sa tai ma le fa la u lo le tato fo lo sa. Ya tina. Ioi. Na wa to lo wa. Ni me faina to yo ta mai to fa tau. Da me la ma to faina fa. Alo to lo wa. Alo yo to faina. Alo yo to faina. But we are to sa ilinga va yaso nei awa ya papa mama taxi. Pa te telefon sa le. Ya ai o yo le saul fesili merita teo fesilia tu le suipe ma faina oka online ato tu spa ia fa mo mo ma fai so se o loa lava tato company o fai ona oka online e o fai tato fa o loa le se park and sinamonga online fo ia o Australia la Australia America po fela presio Japangi na tato Mary e ma fai ai fa mo le tong mero pa se tera te va le anto va vengo mero pa se que la pa va con esa Manuel le aso Manuel foi lo aso soalo ia me se foi se anua ia me se foi solo nga fam live na tato pokala me lunga tato Facebook ia Manuel te to aso Samuel fa tere sap mo to alo fa vitai o na fa fonga mai mo le tu Pai na misi a te oi si vai ngā o le taranoanga ma le sui o le sap. E te toi maua uma lawa le tātou morning show lunga o le Facebook, ma lunga o le tātou YouTube. Ia, polo wasia si foi le tū lau o le Facebook. Ia, a le vai ngā le sap. E te maua o mai le tele o loa lo whapa uina mwha ngā sorela to specials ni vai tau. Ai mana tu leo tātou se ma le tau lunga ma le si ui o le programme o le 685 morning show nei tai au. Ia ile anga leo le tua le amtanga le nei vai yaso. Ma se vol sa valinga sa mo le mtanga le ma sina to e fero ita leon le tao ata ao le programme le 685 morning show ai ona ngalo ta le fa le fia na nei tato malo fa lo ngia i lunga le programme o le siapo la tele i lunga le YouTube channel manuia tele nei asunga fua fa so ia